Presiden ke National People's Party NPP Hamighalia ubaderu usumbut Menteri Ramba ke Jela ubak Presiden Tensong ulaong baka sorkar MDA balayalam da ke NPP ke Buankam haka bawan ra ke kampenroy na kabenta ke Jumentoy jong upat ba ke Jela bat kam dan por benyakren halor ke jingked no baklem nong rim jong ki parti liang persya. Ya kani ubak Presiden ulapan pau haka jingalang yalap election haka santrik rempang haka snong umwang ribhoy district ban pan jinggershan ya ke kertong jongka parti bat MDC barim ke kong runa kemden kabanya kun na nongpo constituency. Ubak Preston ulaong baka sorkar balayalam da ke NPP kelasyak kentok jur na marka de ke sorkar ke batrekam bat ke basyakri hok ya kipat ba bat ya ke jelahi barok away. Haba kentui kipat ba bakim de benget ya ke jingken nok bom shisha jong kiliang persya ubak tensong ulaong. Kila kenok baka NPP ke bamsam bat ke parti jong ki high level Henry Kim Not ban ujor syakaan na markim dan ya ki sakhi satar ban pensisha. Balai kiti yang ban ujor syaki buar kaan ladai kini ki jingken nok ki dei ki bashisha kumta kalong ke bamdan jingmud ban syuken nok lem ki sakhi satar. Nalor kata ubak Preston ulaong ru baka sorkar balayalam da ke NPP hai kini ki prasnam ki baladam kelawan ra ki polisi trekam beper ki bapen mentoy ki patba ke Jela ke bakentup naduk kinong rem kinong tre belas ni kinong nyak kali bat ki wei ula pentip ru basyan ke sorkar kan sathau no ya ke Apex Cooperative Society ban ajing kershan syuk ya ki Cooperative Society ki self help group bat ki village organization da ke baong bakanya rap ban plelat ha kaliang ke yokam yokjam na ke benta kinong snong ke Jela. Haba kentui kipat ba bakin ajing kershan ya ke kong rona kemden ubak tensong ulaong. Ke kong rona klaya trilang ringkat bat ke sorkar na kebenta ban wanra ya ki kam penroy hapok ke konstituensi. Lada kan syak jiet ni pentikna ba ke konstituensi kan sayok shibun ba ki jimentoy haki kam penroy bat kilat jingara paper. Usembut Menteri Rangba upentip ru bana kaliang ke sorkar kelamang ya ke song pisa ke bahaduk palat shispak kelur tingka bat keladap ru ban ya ke work order na ke benta ban shna ya ke surok nongpo dan Sunapur. Upentip ba mariakut kan ke election katenat PWD kan sedang terekam no ya ke surok na ke benta ke jimentoy upat ba katan. Dengan isi siapa ketika area marmain berkuai kau pun senda bak Sunapur. Senda baca gawati. Tenrai ya karoi kapate dan idu jikamen. Berkata kada jisya tersultan cibun mangayat menenang tay ng po benihat. Kibabun gijaka ka mangayat din ang benihat. Te kumalaong isyaman menet ni kwa banyosngew ba pinay yang i. Nasukwa ban ong yapi. Hindi mangawan ban kular election. Nilai kadai ke kamram jongi na sorkar. Kamtam iki border area. Kabangi kwa mentakolong ban penbiat ya kaya kayen kasurok kabalong ubulong jong karoy kapa hakaway pakoy kisnong hapo mera. Tenga kwa ban ong yapi bakini ki area marmain kibadon kat nriu pelikisnong badang don bun kislok new ngin persang banle kawai hadir kawai hamanuwe kulisnya. Benta kabaan meneng yesyong katunganut kiramasnong kesenjuk jong kiramasnong jong benagi area ki kerpat sa kawai yong bamantay matkipsa bangen bankan lani ban ot no ikalay ban ot ikalay kamtam ajan ke exam don ki kun ki play school ki kakumlim tay tinga sutuk kadaw kaday bangi klem yasil patay tan kawai nga kwa ban ong pis ngau bhak nan ni sekmat da oteng se katukan ni jiyo aja pi na utaban siyo belai te kesujuk kira mas nong ki ong ngasno bahasa pelak lem lakum nuk lai banai baki nong ot ya ben kalai nga kwa ban siyo to pi nga agri ya ta ni pedian ya kata lai banai bangwen ya kijing ot ya kalai tanpa haka juga pos ngobha ngi bo pedon kam ya kalai ya penbi ya kijing sim lakum nuro ndai bani bambe mo ngobha ya kan tesli kan dia kalai penai wat kuslai la tikana kalian sorkar di sunkia bangin ya pelai ka
Te menta nagamenta kata bosrok menai basan piang nila keren. Jan sispak keluar niyo sanction. Kendiak kali kebenai iwan bu mau nongrim hantai hapo umden. Hakaba ngin sedang no kawok ada romilah isu. Nang tak kawok ada jong nangi nang marmai teter satiru menta satan bangin isu. Tinakwa ban ong riapi bagani kamero. Lakum nungin pendet hapo hapo kebabian. Masutenat bangala banjuk jat akan dikasih marmai. Ngakan mau hati kapor bila election arhajar arpulai I koma. Iju mention bahai ka kerteng jokes nong marmai. Ngapat lupoi kata kapor. Ngapat lupit ka besanu ka marmai. Tenlay nga ong ipi ka dikasih nong kaba idon jikermen. Kaba isyat, kaba iklain. Ka senong kaba iruspa. Ka area kaba bit kababian hakarep karyang. Tengah kuat ban ong ipi. Bahkan kapor begiwan ban ong snow bahang. Ban pendet no ega besi tekum bala ong I chairman mene nilala ega ban pendet bat kalong ke jikut kui kana thani jumpi prokowi te kita kidai ki mati ki bana kalian jong ka parti NPP wat larangi ren wat nada pripenjong henrei kum mangilukular ngiwana ya karoi kapal kumlei siajamu naga benta ka election MP day tang mapi kiba pentam kiba penjot yai Dr. Ampri leno te nga itu baplen pidei sisa kibri kiba don burong nanta pidei lu kibri kiba tak kamansin jobe jis ngomu te namar bunsin haka akor brio ke jumlah brio bantap ti tang silian kamlalong nyatak ti pro arlian uno batak ti silian kamot day beriu bisikan kali. Dari harui tak arlian kamot kasur kebajang bat kecik kemen kadon. Tementa habangnya layu iya kata. Laga menta di penjob saya ini ada sorry. Nganom ong lepa. Nrengong bikan tuit karoi kapal. Karoi kapal tuit. Next na kaunden kani ke area jompikan long kesetala. Dengan bertina ya kita bangi megosolkan in Paikman siya kani ke area Marmai Barokowi. Tementa kabenta kabaar kabangiwan na hakani kasni kalong na kabenta kam election. But kejingan mas election nakaway election sa kuwi pat nilay asmutu nilay ma nilay ilot. Ki partido lawan kijat kijat. Ki bawan kalong ban kro ban kejor ban ong bejit ika parti lan diu kandidat jongi na badetang mahu batam. Ngapat menta ngakwa ban ong yapi ngam ong subi kong runa di babatam. Ngakwa ban ong yapi nakabenta ka de election na disi. Ni nagparti. Balay ngilit ay tiket I kongruna. Ngilit ay tiket I kongruna na martang kaway kadaw ka quality ka badon bati. Kaday kalok kami. Kabasuto bahay yak rumpay yung lajong. Kabaan. Kaday kalok kami ru. Kabasyo tu ha ya ke jingdon kam jogi baibat bat kabalai kabriu kabaladon ka experience haka kam sensar baibat batru kabatip ha ya ki an ki kanun kita kite kinongring ka babelong yangi na kapati bangin ay tiket batman kro ya kongren runa bin join sa kapati ke jogi. Dan kiwe-kiwe parti ya kipuar kiba ong baningi tingi kwa abet ya kibriu kiba fresh kiba tamay. Buon bahagi parti kiba ong ngiting intresyo ya kibriu kiba don ba politics. Hana kibriu kiba kitkan snong milong kiba kit ya kikam kiba per milong hana ngikwa abet ya kibriu kiba fresh. Hana kiba dan tamay na mabalik
bom patdon kadak sniu lani kadak jing bakla hang diantai nga bang perhat marway ya kata jing keren jong kita kiparti nga tengok ong kam day baling alit ong bakam day kadaw kolong namal bahak ano kuno kakam la piong hakakam ying kamsen piong hakakam kur piong hakakam snong piong hakakam jat benrio piong hakasensyar kada jogo politics ngidon kam ya ka experience nomor beri belum experience ulah banyalam plumari di pempak lapan poise klau lada nginjit ia kirambak snong kinokit kap snong kibabit kan mau bahag snong jong hijong akala bansa dumsa today na kakadaw bang akong ipi hanga nga snong bakat kakamba kamsan kawiday banyasnaan hantay hapok diskausin idon kam yikibriyo kiba experience umday tambiya day prolog umday tambiya sutunat umday tamba kiba sutunat lani kiba kataong ubah prostun ho'oy suho'oy be namar gini kiday kinong tauan nakakataw ko iti idon kam kibriyo kiba don ka experience but idon kamru ya kibriyo kiba don ka sap kapong ban syakri tikata ka bang ako ban ong ipi namar kindon kibanwan keren hadin jogi hatin igisni kibanwan kiban mi light hujat light hukri kiban ong may kongrit runay day bukumtay bukumni light hujat light huskit la ban keren light hujat light huskit ban mapi kiba somsit la si ken pipi kibejan ban kong runa teng teng kapen senjorno kejinget yopi tengah kwa ban ong lepang ni ngau ba yaine skem hai kongrit runay ngia don rengkat bagi nadu uci penisa mangi angut ki dibuti ci penisa bat borok ke minister jok parti jengi rengkat bagi kinyo na bunga taga kabuksen mentah ka sarkar ni trelang ka UDP ru ye trelang HSBT ru ni trelang iya trelang hoon iya kit lang iya kaban penyangan ya besokal ban petulun ya kalau kapan henry kinong ya lambaran bak ubahnya iya kabos udah ikut rasa mah kau mau baju keren banyak pada ikut rasa mah lalunya sekelaw ini sekelaw kiba syok pinai mak benong lu kumui pan tena kata daw pet iyo nongnya lebio i ba unongnya ubalang bit ubalang biang tahan nilainya ya kan bos nandu ajar kata haduk kan ski ke pemerintah pikir mau hau ajar apply yang election ka jingsa kenther bom no referensi tanpa snap ke keteng NPP lati don ngane tho ye pi ki ba mi no ru no NPP hanaba ni pai ba mla pedian ni ko parti ngom ba pe mi pi bom nang ban sai pai ba mi na diong no ki kam lele mangi teng yen hakan nongrin ka basken namar pila ban ben ya ud rei prinumla ban rap kata ki budekam kat pinang keren ben kata ki jingkul ku ginawan kata karoi kapahar kanangwan namar kumbang ko ang yupi habang isimti banjalam yu kasoka yo piso tu bakla yo pi ong ba ukonra upresto no sobha kiting badon soka kabamot
Kidai Gibril ke Sutyas ni. Lani ki bom perkat jengai ya kalawe jong ke jelai. No pingi idu tia idu den. Tek yo tia bah. Ngakan dia benai ngayo jimpan jistom nama balai. Batek yo tia paham ni. Perkat nama mai ni umat dai. Nak tin den lu dai. Nak jirang lu ya dai. Bro anu ko peli ko sisik ya dai. Semua kelalan lagi. Kataru unong keren uang bet. Cis kita Gibril. Kabatu kabatin. Kita ginoilam pet lay pusto tani la ingya man pet kador yo. Kalau keren joki kabas ngau tenat ban pet somsit tanasla jo menjadi. Henry ka jing sisa ngau yati. Gibril banang ban kedeu keti tangnia kiwe. Kibom yo isu ia lade. Ya kibakum kita Gibril. Ni ong ubril rumdei umra rumdei. Dei to kita. Ban khot bril rumdei ile ban khot mara rumdei. Namar belai ubril tu bril. Kat badan ilong bril we bobian lut, menurut bobian. Tambah ban ombe badai tambah ngau babian kamu buat pilaset syukur dalam dia tadi 4 day gitu we pilaset syukur lagi teka benar kerpat kerpon nak kata kadau to dia bisa melihat kau kilong kemi kilong kepaki kun selam tak pensiong nongre bahkan neka election MTC ngana tu ya tika teka badon kantap Baru sikata kini postman belalai bunsi ni ong bagai MDC election lani ke MP election kapam berdonkam ngia ong berok berdonkam deka MLA election balai bayo scheme ngan ya tu ya pi ka MDC election ka deka berdonkam tam mentaka kenti pilajio i kiseng bahalang ki bathe ki kun sama badon kiseng kini kiseng organisation ki baphe ki kon samla ki omba menta kajak benriu jongi to adon hatumir kare parok i keren ru dikata hatumir kare ngai lagi te kong ham ngi pi te swi hanno kata hatumir kare hanno kadung kata kare namara habidon artli kini ki bor ki ba perkubor ke constitution juga dia kawai ka assembly berkabar ka discouncil habadon kini ar balai din ong temir kaya hanno kata temir kaya don ki ba ong mantane ko sama mlok su kapor imat i kuman kuno balai sami di kiwe kiseng pertei ki balai pujai perskit berkata ya kejabing ke jong peryo But buon ki ko sama ki sungai. But yang jingkren ko besukren tang hakapot kubor tang social media ani ki sungai yo. Klen bisyari kikap. Klen bisyari kikap. Pimut ban ong begin ru pomut ki mali ki dei kikap kai ki ru kai mo. Arhajar apulai upai ba ulapha sa assembly. Kadai ka jingkit kle jong ni ki riu phomut ban pentikna ba ka jat ban riu ka jela jong ni kan nempoi saget dai ki lightly ki discouncil ke bangidon arpo kendai gut ki MDC ki bada jet ban uwei long light phomut lightly lightly ki discouncil gidon ki neru ki dai ki resort ba ban pensken ya ka jat ban riu ya kariti kedustur jong ki laijai ukaru ukasi batu jati tena kata daw ngomong ipi ba menta kata ti ka election MDC kalau kebetulan kam handu kata-kata nama idon kam ban nang pengklan susu
ya kariti ya kadustur ban penklaim susu ya ke jinglong trai jongi haki bentam barok hangne hapok ke jela ke jongi ngani tu ipi ke jela jongi dei ka don bok tam na barok beli don bok tam kadaw kolong na marba ngidon arteli kini ki ai arteli kita ki institution gitu ngiong kaway ka assembly bat kabaan ka district council bat kamtam hakwe day bat ka district council ki subject barok ka sarkar India kala ay hapok ka district council bakan sina bat kabakong santam na kita ki subject ki baka Government of India dan Constitution ka ay kadai ya kakandeu ka siya ya kakandeu ka siya ya kalau company snong penyai tau hadu kisim kihimang ito mapi kibadon halaki jogi snong ka area marmain barokawi lengba jong kahimamelin lapen kubor ya hi kiramasno lapen kubor ya hi ban penyaj ya kisnong ya tau ban tentang kata lapen kubor mentawat ya kiseng gethei jo kisnong ya kiseng samla jo kisnong lapen kubor lengba juga constitution jo India tena kata daw ngomong yapi ka district election kalau kebetulan kam hadu kata hantam di kongres runa ilalong teng ka MDC jok kinande ngana ko abang ong yapi ai sa sisin pat kajing job kabadon burong yai hantam menta ila trei ru hakalan kum kanong yasayan ila don ka experience la don ka jingtip nadong syadong hagwe day bakaan kakanun kariti jong pat kadustur jong kasensyang kakada jong ay kajing kersyang kapapura nang ba kumang yapi kan pensuk yapi kinong sunsyasnom kan pensuk yapi ki seng kentay ki seng sama kan pensuk ya kacaj benriu jongi kan pensuk ya ipat ba nong song jong kanong po constituency Barokawi tengah kerpat kerpon nama kata tongin ya trisitong satang kengiat ni satang kumakasan ni namar arpo itrik kadai bangin ya mi pat ba bantay pikabot kabang kerpat ya pi ngin nang ni ngin ya trisitong ngin ya mi nang ni da kamensin kabasken ban ay ya kejingjok kabadon burong ya ikong ritruna tongin ya tresitong bangin ng babi kala ngan ya tu ya pi idon ki constituency ki batenteng hakatong ajar ang pulay ya job election sure job laka job siya mi kata kejing shit kejing kluy nasukwapan pagkamao ya pi semua bahasa iwan jing titeng sa tanjong kita ki konsensi hindi ba o mga lewat jing tipsi hindi kipaypat lesi pigon di bayi ki pasen di basa gitu ki konsensi piong kapenuslan piong konongkren piong ka konsensi na sorang kam na piong kelen wajib tip ka ega bacia namar ngangatip kibabun kipat hakikat tu kan iteliki sonsi kiong ngibabe kala banyiko penjong balay noong pibabe kala kiong namar ba pala irjat penliu tengok ngabla pala irjat penliu tala de banang sikrehet mahabalajo kiong terkong upudot rohi krensu namar karoy kapar kabron
Ikuat sama repair kesulang omyo. Ikuat banyarap iya ke school ki papi bon ke school ki badon ki badon kam ya ke development myo. Ya ke caka sumar myo. Kinongret bapli kumaong iba sampai ne ni keren ya pay. Namar ke jinga pay beri keren ke subject peden kalau baik jat penriu kerten jat penriu ya ada ke jat national forum lele. Mut kumta. Kat nomor Kibala ban im kum tangit siapa? Kat numut. Kibala ban im kum tang o ipi. Ngin apa? Bakal mau wat siap penbi. Namar keban kong haba pijit ia ki nomi kemat piong ki MDC piong ki meli. Namar don ki kandidat ki bawang anak MDC pijit MDC na wat perhati resti. Ngangong kamdai kumta. Ha ka 15 Finance Commission nganya tu ia pi. Ngi naga sorkar ukonrat bangah ya push ya ucaman joka 15 Finance Commission bagi pelung perkat hadu si hajar aspat lur ya ki lain teli ki discoursel bagi discoursel ki don kahok bagi yo ya ki skim katu kene teli ban penyak mentah kawan ka 16 Finance Commission ngidang lepsong meeting mendatang sen ya kaniru ngitiban susu sa hajar lur Lagala ban ay ya discoursel ya ki lightly discoursel kadang ba kiru kinang la susu banang pene banang pensa ya kahok jong uripa jong ni hakin ki lightly ki discoursel kaskim kadon tenrei hoy ka ba kam kong sang kolong bangin snai bahay Tenaga daw ngomong ipipek yok susah penbi. Yok suhan tangban penbi. Namar kidon kita ki konsersi ngol pimentar lang babigla. Wan ngay e kaba ong ubak prostun lewat GTV pinsalam. Ye bijisa. Lewat GTV. Ngamtip halung dakut neu arhajar arbupra ngamtip su tip long ya su kali. Nang matai su. Kaum yo anong yo ko hospital tip kadang pay na kam peso ngam tip su kibapun serta karoy kapar mo iti tinagradadaw magperpat kipat ba jo ka nag-area mamay dambun gijing don kam nang takaroy kapar handay sa kadyo lada PH siya yala kariti kadustor Thai mat sa parti NPP. Laga PH siya ay katakaroy ka pa. Thai mat sa parti NPP. Kibay kano, kenang kano. Kiyong hanapaka NPP kamut BJP. Hana BJP kamut NPP, NPP kamut BJP. Ngangam sutu kata kaji kano ay lagi. Balay kilay kano, kumta kadaw kolong namarba. Ka state government hapo jong kajialam kapati NPP ngiya jan ngiya day bakin nong yalam jong ka sarkar India namar habaya jan habaya day bun ki scheme ki extra ki bengiyo banwan na sa jalala jong balay pinyo i kajingjia jong ka West Bengal katukon nong yalam katong kayak gitu kekong kemamata banaji kemaman kesni syuting syutelah habis dia kata surga jo mudi rum mulai keren su sablok om habis sablok blok bukan porte karena ke demokrasi deh kesensian pak meyong lada kata kasih government kami jangan ke surga kebiri tinggi lagi Don kinong yalam jong ihang nagijala ke basyo bon ong ba ngindon kamsyu iya ke surga kami. Menin nga nang keren siya kawi ke jaka nganang ong ba. Toy perkata ni hame kala ke surga India ka ay
kendai 6%, bat ngingi penmi nalade tang 16%. Kabudget jong ni kabamenta u hajar pusau pusan. Kabangibu kalong hajar keluar. Naka hajar keluar perkat mapi hadu mentangi pat yo ika final estimate expenditure. Kabamenta lajan kun atat hunai match. Ngi nila bat penmi nalade tang lai hajar praspak keluar. Lai hajar praspak keluar. Kabatan nantan nung iyo. Ladagi mle chedel hi nang nung iyo. Ladagi myadai bat kedel hi kung nung ila. Kabamut kantor kong gejala jomi. Balai jan poi sispak keluar iyo keslok mentay na nongpo siya ni sa tanjong hi. Ndai na kabudget jomi. Iyo lembaga jenis nailen ke Sarkar India. Kata ki bom suthu ki om wat je NPP. Nanti tu ia bi ke constitution jong ke parti jong i ke om. Ba kum ke parti. Ngide ban pet ban kmi kham tam na kum ta ke jing bit ka jing biang jong ki ripat. Ki tribal kiripat onde tang hapo nodis re hapo kari India joni berkoi om tam syuk hada jela om tam syuk ako nodis re hadu kari India ber katakan di constitution na ta ba ban penne ban pensa ngilya kun la don kabor kabakwa ban pendu jan yakiripat lani di tribal ke parti joni kayen balanu lonong ina mailat ya kabakung kata kino persuthu bakala mentapat hangne ki om wajir ki pipi hana la jir ki pipi kan perkela Hindu luper ngangorong pi la don manu pi om ukpa jong mudi ruan sengar om ko prestun men ai jong Kristen kelano Hindu kata terbong lalo hadu bendayap ngake gire dang bahaka du bagi kayo te khay ma phiu ban le ya tahu ban kwa ko ngata maka kam haka jinget junga don manung no bala ban penbor bat kunju ya ka riti gedustor junga lano naluru ka bangakula rupai bangkolong ngin maila bakan don kijikla te kata di ka bangakwa panopi na kata kata iyo ki babon kisi Dailan baka Sarkar kami. Mentang ko pinyo sanction shu ki slok hajar 140. Ngando pada ko ipihan no huno ni perlungi kita. Lei ka temri boyo pi kan saprana. Hajar 140. Kaba mentang sta shu ki slok. Gila iyo ka sanction. Dai na kata-kata ko pi kum pi ki tan borda sani. Kanwan gajigaku kayo kakot kasaki lembang ajong kaskim ka baper ka bagiyo nang tay na Delhi don kiba om na ni upen ba bedu prostu na upen jemdaw na ura kabul balik Delhi piu ngaki social media tisul penjemdaw na ko mulu brio ngom bah bajemdaw ban kabiak tangan di kon hadir ukpa ayu tau benayeng ukko usok hayeng tang sikilur ura kaurma ndoji bentoy ayu ya tangan di kon kan bentoy ayu la dekat dok ke jelam kalaya kan bentoy ayu Naigon bidon kinok pensutu bakla. Kiktik ki pensyahat ki kejabing. Jong ki kun samla jong ni. Kaba ima ko mo pi. Kani kalak banyalam. Siya kaba bakla. Ko kilong kami kilong pa bagi. Ko ki kun samla bagi ngakot ngawere ki nakatagadaw.
One, ya trelang bani KNPP. Lalu ba doon, kibenta, kibangi ba kala, ngilong ready ban priang, yang sinajing mo jabi. UCM, mga ubasobha, ngilong kaway. Lalu doon, mano-mano buwan ajimot nga dupi, ni pediang da kamas ngurite. Pila banong, kuba perstun, hipagla, hakan ni kabenta. Ni doon ban pediang ni bata. Habang ni pediang, da kajing skawrit, habang pi ajimut, iya kabaday. Kabamot ni hap, banle kongta. Lagi ni kwa, ban penyat syatran. Ya karoy kapar, jong kejela mekala jongi. Te saya sesimpat ngakarpat dito na niya meet nani. Ngini kresitok, halay jong i police station, halay jong isnong itaw. Ngini perta, ngini keren, ngini sulok. Bakilong yin paro nang ba kaparti LPP na kanompo constituency. Nginyo ya kejingjot kabadan bro. Te syabang ang syok. Kung malapan kan mau, da iba himacang pilihan mana. Imahe lapang. Idon hasna jongan. Nganya thung lapa ya pi. Bonsin nga yupun ye. Iyong ko prestuan. Ublay unyalam. Ya kah jela lemba jompi. Ublay unyalam. Ya kah jat penriu jongi. Bat shanu ba pilek. Kamtam siripoy. Om. Bau maher apa? Udon nadin. Jom umadu prestun. Kolei bi syadamu.